जों कबगौ राम सानदालगो बिना सुफाया सुरबै कबगौ पाटिका जों दाबो जोंनि सार संनो Tini Hapang Bai Tini Ojaga Ratanpur Tung Baklawa Sunane Balai Je Khowai Jonni Andara Tei Tini Bubagra Kanibon DEBBARMA Bini Asu Guys sini joto sar sono labirinan bagai kogo sini Bari bachai bari sabun chairman bayar tei risa rewi jenggo ka bangkaya phokor bayar jengkoi nai jengya phokor nai bangkaya phokor nai bangkaya phokor nai Jengje payasaga phokor dongnai Tini sorsong joto tabuk chati musungai tini o khelana chensai rika jeng joto palkaya phokor dongnai ang sayasak na jeng kisha serapsa just 5 minutes Puila no ini Tini TTAADC Hapang Bai Lowajijak Tripura Football League Under 19 All Lowajijak ko tini participate kaiga tini baijal bari sub-zonal bai baijal bari sub-zonal tini o panda wo manja kaiga tini borangganang Honorable MDC Sri ANANTA DEBBARMA tei tini Khowai ZONAL Chairman Borangana Sri BISHU DEBBARMA te baijal bari te pasai bari ni sub zonal ni subject dio te chini baijal bari sub zonal te pasai bari sub zonal ni chairman te joto chini social worker ronabo ani kha kaham te hamzama kuplo te donne team je players ronabo donne ani hamzama kuplo ya fere narona thaidani ko kusarani musugo ini jotoro CHAIMAN chini hani Bubagra Maharaja Sri Sri Bir Bikram Maniko Bahadurni Asaima Sal ini o salo tangai chin football thunai klaikya obandar kia cheri shaikhani ban tangai yake naro jotoro shiwo zefro chini sikra chalairo khakaham tongkaham sakaham tongnai apurna chini samaj bakrad nai Abang bagai chini je Bubagra Bir Bikram je imang muglang mani chini o hani bagai samung tara mucung nang mani samung tang baya je bar kalami thang mani abono samung tangani bagai chini hai no hai chini Maharaja Bir Bikram Kaya chini Maharaja Sri Sri Pradip Bikram Kishmani ko bahadur sagar tango bini bisintei chini hani lokorokno khabakjar phanbasa yaubasa talangai o hano Zengzal Pyongnan bagai tini chini Bubagra Soyong lamri bitango o lamri khane chini sikra chalai rokno bele khane logi nango aboni bagai seng chini sikra chalai rokno khakaham tongkaham torinan bagai seng khela dula rok khlaina bele khane sakhana nango aboni bagai chini wasudai klayo seng tam wansudai gake chini kami amsai roko Kebang ma jaga rono chini sikla channel kaham porinai kaham nukuni cherero kaham school porinai ro tini drugs bai kobule tini ram korbo tini sak khami ang nitongo abon bagai jeng TTAADC Hapang Bai Tripura mota thamani agulo tini chin wansuka chini sikla chalai no jeng thumuni bisute ba jeng career sani mano bangla sak kaham tong ha bai tori mang hanke abon bagai tini sports and youth affairs department bokatei ang sakbai kham te chini honorable CM Sri Purna Chandra Jamatia
ते चिनी हानि बुबाग्रा महाराजा श्री श्री प्रदुत विक्रम मानिक कोनी नायकल फांबाय तिनी ओ टूर्नामेंट चिनी चेंगजाक खा तिनी ओ चेंगजाक मानी अबो टेक्नो तंगो इनी इंटर जोनल कंपटीशन के जे नौ ओवर कप्लाई खनाय फाइनल क्वार्टर फाइनल सेमी फाइनल फाइनल हिंगाय खोमन स्टेडियम खुंगिनाय जे कप्लाई नाय फर्स्ट प्राइज हिंगाय 3 लाख प्राइज माननाय सेकंड प्राइज हिंगाय 1.5 लाख माननाय थर्ड प्राइज हिंगाय 75,000 माननाय चिनी त्रिपुरा हवो ओमन पुइला हिस्ट्री जे रंजक कबां रांबाय चिनी ओ थंगुर नङो जों मोथि कमन आबन बागै चिनी थंगुर नङो जों सिप के करंको खलायै जों नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स रनन बागै चिनी TTAADC हापां स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट बरकाते बेलेकिन साखा लायजाक तेनि बुबाग्रा बेलेकिनो चिनी सिकला चालायबो वान सुबजाक जे जों साइमनो चिनी इंडिया वो फुटबॉल थंगुर दङो आ जागो जों साबना सिनिगाय बाइचुं बुटिया सुनिल छेत्री बरं सचिबो एबा आं साननोबो दङो चिनी त्रिपुरा हास्तायावबो गोबां मा जाबा चिनी टिपारसा सुनिल छेत्री बाइचुं बुटिया गोबां मा आसाजाक दङो एबा बरनो टेक्निकल फाइनेंशियल थिक मते बर सपोर्ट माइन बागै बर तिरा थुनान सेमायनि दङो आबन बागै इनि TTAADC हापां वानसुका था गोबां गोरों थाया थांगै जोंनि थंगोरनो थमुन हापर ससबै गोरोंखौ खलायन बागै ते ड्रग्स बे हासलै जोंनि सिगला चालायनो हा काहाम तं काहांगै तनिबै गोसकांगो थानजानि जवाब फरंथि सावै अंफरमान बागै आवन बे फाइदे जोंनि थंगोरनो आं कयनाय गोसकां जराबो फुटबल थमानि याव गोबां मा थमुन दङो बास्केटबॉल फुटबॉल क्रिकेट जुडो कैराटे बॉक्सिंग जिम्नास्टिक गोबां मा जिनि ट्रेडिशनल गेम रक अबर बुसगामा जों मोननो थांनाय ते गोरों तेबो गोरों साबै जों गोजौ लेभेलाव हानानि जों TTAADC हाबां जायदि दङ बुबाग्रानि नायकल फांबाय जिनि अनरेबल CM तिदिर मुंबाय ताई आंबो सानाय दिनै जे सादलफान दिनै जे सादलफान हारिथ जों न काइसनाव थांनाय माइजोबो जों दिनै थांनायनोबो दलैनो बेलेगन खा कामियाफोर हारिनो खा कामियाफोरनाय जिदिनो खा कामियाफोरनाय तांनि हंके हारिनाय दङ सेते दलहा जिदिबो हारिनाय क्रिकेट दलहा जिदि माया आबन बागै दलैनो इम्पोर्टेन्ट अ खेला दिनदानि केनेके गोरों रोयाहानि करै दिनै खरसा जिदिमान बिसिंतै बस गांगो जोंदेव आवलायनाय तै आं माबना दिनै अम्मा दिबिसिंतै जत्त चिनि हास्तेनि लुकुरनो एबा साख्लायनो मुसुंगो दिनै बुबाग्रानि गोथार आसेमा सालरगै जिनि खमुलंनि जे स्टेडियम तमानि अबनो बसकांगो महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम नामजानाय अबनि मुं महाराजा वीर विक्रम स्टेडियम फाजानाय दिनै चिनि बुबाग्रानि आसायमा गोथार आसेमा सालरगै चिनि गोथार सामुचेंखा बसकांगो चिनि सिगला चालेनो हा काम साकांनि तनेना बागै अब थमुन बिसिंतै थमुन हापर ससबै ड्रग्स बेचा तनन बागै जों जत आमसे लुकुरो जों यार मा करनाय तांनि हंके जों सिगला चाले जेबर क्राकनाय आब्रन समाज क्राकनाय आवन बागै चिनि सिगला चालेनो भेरि इम्पोर्टेन्ट चिनि समाजो नर करा काम करिन तमाइसे चिनि समाजबो क्राकनाय आवन बागै फाइदि बसकां जरगो तैबो समा हाके खाबासा फानबासा याप्रि बासा जों लामलायनो बसकांगो जों चिनि जबा गब्लायनान बागै बुबाग्रानि मानो मुक्तम साननानै बागै जत चिनि लुकुरो दिनै महाराजा बेबुग्रो आसेमा साल जों समाय चालायनो फाइदि बुबाग्रानि मानो मुक्त सानना बागै जत चिनि चालायरो खाबासा फानबासा याप्रि बासा जों याप्रि सालनाय दिनै बागै जों सिटम हाय दलैनो न आनि खा कामियाफोरै आनि अक बाथुन सामानि अरन पाख्या नरजुदा काहाम कुरुं तंदि जदन काहाम दने हामाय